ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. May kapong tinayahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lundang panin si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pakutewi si Allah. Bangpain sangim ininin pakaidoan tewi pangadjian iyene pangadji kapatapit tewi tujuh hadaratne ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na Allah. To'anon kami ilmu kamunfaat kami. Duksarta pagmunfaatun nini ilmu pamano kami. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir umurana wa halul uqdatam. Menjadi may kapung tinaihan kita di amban may makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. In kita di dambu wa amban may pinapanjari Allah tabaraka wa ta'ala. Jase di intellectual me kaguruhan tevi maksud niya tagna maksud pinapito kita di Allah tabaraka wa ta'ala. Pangurong kemo ni Allah subhanahu wa ta'ala si kita di aman me kanikmatan sari duta kita ruggay ta kita diata aduk diawa kanawaran tujuh pabibangan sedepan silangan dia diata para hajjahid tatunain maksud bangoy tibinabidu Allah tabaraka wa ta'ala silapanne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ga ako magpapanjali din Allah subhanahu wa ta'ala may bangsa mano silog bangsa jin ba't malingkan supaya magtag-ipon si ako yung kapandakan ni supaya mag-ibadat supaya not tinturo din Allah tabaraka wa ta'ala. Naman dyan ay kapong tinaihan except ito si dunya ininen hangkan na inalin ang dunya kung nitasapot ko ang buwa kaguruhante kung ako nada nga ako sala iyero dunyahin inalin ang dunya bisang pesaing kita dunya ininen pandak atau akan bisang pesaing hadja dunya ininen diki irupain pamayam Allah tabaraka wa ta'ala siya ininen. Amban kami inu pandak atau akan makajari makna tektes. Atong tinaihan
Bisampai sa inggi daya aahin. Bisampai sa inggi habdel aahin. Bisampai sa inggi habden de aahin. Bisampai sa inggi ini milik ko si pepaing in manusia iwan den problema. Masih masih pepa tentu sa de kamain sangin ininen mas kita di dalam buah surah amban me surah sin Quran samta pasate di Arab den mula ubus iya kan tebi ubus ngeddo kita di pengajian sidang tages ini surah ini nen me kapung tinaihan pegge bang patek karen problema hip kita bi lu kam silondon bang patek karen kasusehan gene kam tumuli mikil nari problema ni hajja kemon demikian tu kami silahat bang inta itu lai kami silahat Filipin demikian problema pipi tu demikian la isiniaan problema ru sa bahatin dunya itu penuh kesusahan problema gaji miliun sueldo ratusan ibu mintelu sa masih manusia itu endem problem na wabaran dari itu enduk total amban problema lisimin palweharin saya tak magsahaya isampenya problema ini yang iman balik tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini surah ini yang kapung tinaihan ini surah Duha. Ini surah tabalik ko tedikemon alhamdulillah. Ini surah silapal Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surah Makkiyah hekahan ayat neng sampuk dambua ayat. Surah Makkiyah hekahan ayat neng sampuk dambua duh ngeddo kita bisi sangim ininen amban taufik Allah subhanahu wa ta'ala pengajian duk du tahala kasusihan tadi ininen insyaallah sarunduun. Tinaglaan Allah tabaraka wa ta'ala sabah wadduha. Wadduha ininen sinabahan Allah tabaraka wa ta'ala in waktu saum-saum. Ini maknanin ay awalun nahari aw kullahu. In wadduha ininen nini panagmaan sin ellew akawakan kemon ellew makajari pintu wadduha. Sa panaglaan ellew sampai luhul iwin alinin wadduha. Wallayli idha saja sinabahan ni Allah tabaraka wa ta'ala apabila wallayl insangin apabila ni in kita kinumbusan kita we lindem na ininin. Sikatelu ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka
Gak keu pinasagaran o Muhammad du Allah tu Tuhannu. Wa ma qala tu gak keu kina astelan tu Tuhannu ya Muhammad. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى إِنْ إِلَّا آخِرَةٍ مَسْلَبِ تِهَبْ sikau o Muhammad amban dunya ininen iin hati-hati ten wala saufa yu'tabaraka wa tunjazila song duke inurungan ni Allah ta'ala kulani amban ne kahapan ille akhirat iine urungan ni keu kahapan sa banes-banes ni kahapan. Fatarba ubus inkau magrida keu si pangulong ni iin. Alam yajidka yatiman fa'awa gak kekeu pa inne wajadak alam yajidka gak kekeu takasuwa Allah tabaraka wa ta'ala yatim in kau anak ilu amban ka panga ubus inipat kewe ti si Ibnu Abi Talib si Ibnu si Abi Talib wa wajadaka ضالا فهدى أي هداك إليها بهداية الله تبارك ووجدك عائلا ubus pinadaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. فأما اليتيم fala adapun in anak yatim daabe siye eddoanun pangarta atawakan daabe siye anyayahun atawakan ini niya amaku tuju ka daabe si degga-deggahanun wa amma bini amati rabbika fahad duk adapun si nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pangakangakanu ganta ini pemakiteno kamaharodikan Allah subhanahu wa ta'ala dumain karna ini riya dumain karna sumah sa pamakiteno pagsyukur mo si Allah subhanahu wa ta'ala pangakangakanu sila wiyan dellano pangakangakanu sila wiyan kakahinangno pangakangakanu sila wiyan pangatianno syukur si Allah tabaraka wa ta'ala nakaliroy manjari bakas nilian pa inte siganta tages-gesten iyene iyakanku arawan tafsiran sin Jalalain ko itong eddo kita ripaigda amban ayat atau akan amban surah mahmulya ininin ko ina tasabut wa ko ansini masih-masih kita itu den problema mang samantaan tepetu den dunya masih-masih kita itu den problema sampai sa inggit ayaten ko ina tatilaw si waktu ni tatilaw Imam Tabi Ahmad ibn Hanbal silang buah waktu
Pain amani lewnian si Imam Ahmad ibn Hanbal si keempat ini madhab ini baktul endero dunya pa inne matar rahaya imam sumian de pa inne waktu pahali-halihin sumian de waktu pagrelaks-relaksin pa inne sambung imam miaan masya Allah imam ahwalu qila fil jannah ini si waktu nekyo nagna papetag mo yung betistum dem surga sata patekang nekyo dem surga iin waktu pahali-halihin hatinin nansing den problema kemon dem kasusehan kemon dem masuliya dem duties dem responsibility sa pinitulan dunya ini ni hatin gana sumi maghali mencari na ikapungkinayan si aram Allah dunyahin dunya penno we problema penno we kasusihan sa de kam kubre mano yo ke usuhan dinu dumain bang niya problema en problema kahal me si Japanese ini bang hat gay pa si board exam mases na demikian bang niya problema matuhin di kita ko sila hatte gahad jatakaw induklel na kinabayaan ng nagantung din naudbillah min dhalik hindi ko bang sinayin niya bangita tuod siyahin magtuwin ay paintingan duase na hinang ni kinabayaan ni hekka maghaten uwe ga tahat uwe ide asal di dunia ini dan problema ipituin sa subay tayma te paha subay lukahan te pangadian te paluhat te paha tayma te problema ini na seven kemon problema tahala dubang kitaw ng malan ni napin Allah subhanahu wa ta'ala wa duha seven surah ini nen iyene rad respon si bangsa kafir si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegkat inwahihin dem 10,000 bahangi ga patun si Rasul sallallahu alaihi wasallam na si waktu ni ga patun inwahihin dem 10,000 bahangi si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pa inne kufar ini pa inne siyene muntara Rasul sallallahu muntara Rasulin pa inde tantunin pinasagaran ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanne tantunin kinastelan ni Rasulin itu hanne bigyan niya paturun wahi bagi si saya ni Rasul sallallahu alaihi wasallamin paturun nin ayat ini nin pen Allah taala wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gak kau pinasagaran o kau Muhammad we Tuhanmu dugda kau kinastelan we Tuhanmu Muhammad o kau isab ipun Allah tabaraka wa ta'ala bangin kau mu'min tuju Allah bangin kau dende mu'mina tuju Allah tabaraka wa ta'ala esewun bangnya problema gak kau pinasagaran we Tuhanmu Rabbul Alamin esewun bangnya problema nu hajjadiki ineke tampal tapuk neke musibah neke gahit kyo pinasagaran ni Allah subhanahu wa ta'ala sumagua kabin Allah ta'ala in balik kyo tujuye kabin Allah subhanahu wa ta'ala in balik kyo tujuye mag-ibadat supaya niya lesonno paggi say ini po duha wal layl idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wad duha waktu saung-saung bang kyo problema paluas kyo pantano kyo dende bang kyo problema o kyo lella piyo kyo pantano mayang bang kuing gihapsin mo tuha si waktu saung-saung din ellew maahu dane main ininen pangisente sumuten e kapung tinaihan main ininen eddo te pinaham sampang te pahat insaya mata ellew luki de silwasan luma te yuen ngeddo ene blossom ngeddo paite ni hamiu sinyene baliu sinwat duha si waktu subuh-subuh dumain
kita luden bilik, ningumunan dite. Piyo kita babagay-bagay si Mesaway, ito si waktu eleo. Piyo kita magpa-advise. Tumayin sa luu, kita bang elo, patapot, pagani ang problemate. Mag-share kayo si pong tinaino, mag-share kayo si bagay-bagay no, mag-share kayo si guru no, mag-share kayo si ina no, mag-share kayo si matatuay no si waktu eleo. Tumayin sa kayo patapot. Wallayli idha saja, duk sinafah ni Allah subhanahu wa ta'ala, apabila na yung sangim yung umbusan kita rukini, sangim ni, duk rindin ni. Bagaimana istil kahalan di mangnya problemate. Bang sangim gay kita tuli, bang sangim yung kita kuat, lu kita ningko-ningko di atas bangku, lu kita nigup bang manigupin, no problema. Bang sangim tuli kayo, tiga asal suku tuli. Waja'alna al-layla libasa. Pinaniya si kaam ni insangin ni Allah tabaraka libasa. Kung kantang sen nagmumbusan kaam, dumain bang sangim, yun pang mapapamawaan ti problematin. Tuli ka ang paphap. Pangga ulit problematik sa bisang buhat ni. Banggay kayo tumuli ngayon kayo tahadjud kayo tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gak kayo pinasaran ng Tuhan Rabbul Alamin. Lugak kita kinasera ng Tuhan Tabi Rabbul Alamin. Sa lukadja kita ibalik si iye. Lukadja kita bi. Nautangan tuju iye. Setengah bahangi may kapung tinaihan. Iye ni wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. As-sabun bi dunya ini wal akhiratu khairun laka min al-ula. Gaype pahabit dunya ini untuk si Allah akhirat. Gaype pahabit dunya ini men si Allah akhirat inatag Allah tabaraka wa ta'ala si kita di. Dapat katanong ginhawabaran nun sa waban dunya. Dapat katanong sa waban problema. Magtuinin ka tatinggal mo rin waktuhin. Sa waban problema nuru. Sa waban may bisara rupa inte may kutitungdi. Magtuinin ka o gani. Katinggalan nun yung waktu. Sagat agad malis di ka malimut-ngalimut. Esebun, wal akhiratu khairul laka min al-ula. Abin Allah tabaraka wa ta'ala. In akhiratin maslabi hapsi ka o Muhammad ang bandunya ini ne. Demikian si umat demikian si umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In akhiratin maslabi hap ang bandunya ini si kita may kapung tinayan. Bang ini kita mulai tujuh hadar Allah tabaraka wa ta'ala. Dukin amal ibadat tiri. Dukbang kayo mag-amal ibadat. Tujuh Allah tabaraka wa ta'ala wa nasawfa yu'tika rabbuka fatarda bani sirabita bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungluk ya uruman Allah ta'ala kahapan akhirat. Dukin ka umagrida ni kiyo. Demikian in kita bang kita nuhut pangandakan Allah. Pangin kita nuhut bakka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya in kita uruman kita kahapan Allah ta'ala si Allah akhirat. Tentunya uruman ni risab kita kay pangurung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagtaat kita pagkat rasulin, ngahinang kita ngahinang rasulin, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Din problema kita ni kapung tinaihan. Ubus pagi din problema kita bi niya pengajian dina at pinayaman ng Allah tabaraka wa ta'ala si kita bi. Dina at tinuntungan, dina at pinandangan pahab. Sini, dua tumpukan aadin mahadjanak tadi. Dua tumpukan din kauman tadi. Paimante ko bang sini dua tumpukan ini na nagkapong tinaihan. Iyan ni dinak binayaman. Wa Rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Dinak inobserbahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala. Sini doa ini iyan anak yatim. Duk ini aaga ni pangusahaan ini maglimus maku. Esebun may kapung tinaihan niya, amma at niya inatin nabangan kita magpikilan. Niya salita niya sakate. Nabangan kita magpikilan. In anak yatim esebun inanak siga pa niya asi-aseri. Inanak siya ga niya asi-aseri may kapung tinaihan. Nabangan siya, ma-school siya. No problemare. Alhamdulillah may kapung tinaihan. In kita bi, belat nape kita bi, tak kita te matatuheten bi, amma ten bi inaten bi mutuhan kita bi. Milah kita bi malutuhan kita bi sekolah te madrasah te bi. Alhamdulillah. Magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Gay, magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Si me, iyan ay maiin.
Gak kita pinata kue di sini kue me kahalan aanien hanggang dake ususe. In kasusihan mo yun. Gak pe pasobra amman kasusihan nakanak ien. Gak pe pasobra problema rin amman problema nakanak ien dana ase-ase ni may kapung kinaihan. Demikian ini aang alibus dana ase-ase ni. Gini katuan ni bang makakan kay siloy na tawakan bang gai. Alhamdulillah kita niya ada kilutebi. Alhamdulillah niya ada kilutebi. Niya pe pamangante bisang imiyaan. Niya pe pamangante niya pe pabreakfasante pasungsong niyan. Alhamdulillah. Dumain ko isini manusia sa agin-agin mangan amban iyene timuk-timuk hadja in asail pa indi ini gaaniya panguinguyan miskin mamiskin pa indi bahasahi kaya panguinguyan payamanong kahalang na iyen sine mas labihap kau atawakan si nabang pagpayang mo kau alhamdulillah magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala fa amma bini'mati rabbika fahaddith ubus ni'mat pangulong kau Allah tabaraka wa ta'ala magsyukur kayo pangakangakahon magsyukur kayo della'no sila ben della'no pujihun Allah tabaraka wa ta'ala sila ben ang gawa'baranno tenggihanon in pangandakan Allah tabaraka wa ta'ala duktay maun silang pangatian wa ni'mat amman Allah subhanahu wa ta'ala surat Wadduha iyan may pangadjian taid duwete may kabutin si surat Wadduha problema isebon di kao mamoyehin tumain kaum binoproblemahin esebon problema ininen bisan pesa ingge hadjene bang parikite diki iye bisan pesa ingge kadiki bang pajete hadje iye so hangkan nenan si ininen amban me sifa amban me pangilalihan me bangsa mu'min tuju Allah tabaraka wa ta'ala ina ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamanan ko na si hadis ininen inene pag istoy te bisangim inin fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu darra sabara fa kana khairan lahu maka keke in kahalan me bangsa mu'min ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemon pakarajaan kemon najhab siye we bang iye tekkan maka keke bang iye tekkan maka sinna syakar fakana khairan magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala bang iye pakatekkan musibah mudarat kasusihan sabar magsabar iye fakana khairan lahu dukhab do isab siye ating ganiya mu'minin ini pain Bilal Phillips kwe me painte me speaker de international speaker de kwe me painte in fact sa win-win ating demdahagan mi hatek te pilin alhamdulillah demdahagan kita sa dunia problema sa dunia nikmat in kita bidem pagsyukur atau kan dem painte diadem iyan keg hadja diadem painte connection to Allah tabaraka wa ta'ala esebon me kapung tinaihan bangit kyo binatekkahan saki bangit kyo binatekkahan musibah bangit kyo binatekkahan banaw Allah tabaraka wa ta'ala duminip kamen Allah ta'ala yung pinabinsanaan kyo gayihim sa kamen Allah tabaraka wa ta'ala him balik kyo hiye supaya telesano bang sine iye bang sine kyo o kyo ipon Allah tabaraka wa ta'ala wasbillahi magmaat ilu magkeslakkes wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh